Tes, tes. Iyang Puagi wasalabalab kacir nan mole. Apuagi pampa wasalabalab isoko o sa balim chongway nan sa balim program kesambalan ranwat ay mempacawan melet siyang hiya cuman sekaratang wow kaping lingan pangkapuran sa macay coach enilap puagi kupura sulap mesansan ponarak sokon wasalabalab sipaw isanaan kan John Way Yunsak eleta chay kakaupan minsan kap maray ng ranwat. Ipacawan puligi icawan sa karatang wow. Wow ngi okay po na pangkupuran ko sa nakalapuspaw na markiyan wain matananim. Isanaan kan and wain matananim sa pulmarlikan ko naan kaniyay. Pacawan wow ngi wasay matananim tao pulisokan koros wow ambil kap toke nanaim serisokan koros pilmen pacawan kapreto wow wat o mosak kronin letaw oi pacawan toke wow wat chan kap pale lang kay ito kasampanakan koros ng bilian momotso siya ko government. Ibiliman, mele lang siya umawag yung sugset o waungi o kapese. Irail framer, kamen, meluluwa, mawan sa palmaray tatok, taray tsungal tatok, lukchay sopay, kawawi, o kachkachaman ranwat. And kaksansal, Ong wasalabalap isoko may rail ko yay isanan ka rin wen matananim Honorable Jonathan Aran Maka masawasin Pinus Lugan Kasit Mr. Patrick Ringland o nasa ururin matananim Honorable Mityan Ned Ibiliman kapayak wawat o sabat yung child chorus mapacabang kupur minsan kap maranon ranwat. Nang sa bulang program ang sukset chay bangkat siyang pacoyang nanlawlaw. Ang kakrit nga ta sa bulang child ketika sambalan ranwat. O ipacawan pagi kupramay ng kakyang ye o chay lukayang senior pastor Presidente naman siyang Wambaran Salva Silvanus. Kung sabi ko, soko, may katilolo ng kukulaga, katuwang muli yung 20 sa kulatan ni Saisa. O maing samat po tapalab. Nawiyak kaunakan, nanmarkikan. Otan kotakan, nakatin kapkatalan sampa mataw, o kikitki ang autabarkan poros, o kikitki to kita namas. Mensang kapon ramot, siya upana ang promunan, uswat. Isang kakapong giyong ngir, po ikituan kalangan ng ngir masansag, ilayang yayas mo ng kagmiya. Kita pilkak rasunti kutrom kalangan, it pilkakan leo kupana wasaksit ranwat. Sa pilkapang kiyo may samat ko tabalap, wag ranwat, san salong John Wayne matulini musyak, na ranwat huya ran kasang paleo, wong waywat. Wag yung rano, may railwa patukata, kasoneti person, nabagan kakaway toto, sa pulma John Waywat, o pilalong office. O maing samat ko tabalap sa patrawan pagi ang kitron mole ito wasaksit rangot o sa nagi ang manamentit napalabakan yang patukan ang napalabakan o birail kan matanguya ko kan rangot masin kang tosan kisa pamumulimpok o so ang koros mabahan uyawi ang kang tosan tasa o sen kang sama-sama kulokol limpok ko o
Kuan ka kapaligid kung nang pasantikan na kanuyawin ng maray na kami. Ini ketan masan na sa mga kawit ng kayo pitrabahay walo. Agatan kawit kinkit sa mga pasanti sa bumulimpak. Bulimpak nagkangkak ulpuna palyala song tot. Ay may ulian tikit pegi omay sa matkot. Kalap sa pasanti sa bumulimpak ko po na paros na uyawin. Angka kuyawin intuan sa mga pasanti o may angka kuita o may angka sarawi. Sangka tama-taman ba ako sang nitraben peti ang kanwat daule la sa balas. Ayay may kumoto-moto may sa kanila. Kalap ikagan sa kuliantik ala ko po. Ako sa wato sa kanila. Malinat kaun o sonto. Na, ang sugisay may pacawan cor peroncet o iraikal mabamba kubur. Karang ito mo yun. Kau, kung patungan sa kawal mo sa pasalarap ito. Mat perut. Go. Golap. Ya, maaf. Boleh tak? Boleh pun. Boleh lang. Woi konti. Mai kapsul kalau tu. Ya. Kan. Mente wow, coach kau nak terpakai. Ya, tidak. Angkak siyan salang wasala balap syoko. Kectian ranwich. Irail luk tu kasilu. Pacu-paculan mos. Irail luk tu kawano. Nan wil matalinim. Pacu-pacu kolong. Nan mos ang sukses. Sebelum lugu-lugu aja. Kemail. Sensukan koros. Soon matongkan koros. May lang kupur kalangan o yang pacolong mon-mon. Biar. Nak banyak putih.
Sugusuk. Oli. Daog kung kurikot. Ko ang kakpachowan mangi sa Bulmar. Sisukan te son matongkan. Hot. Sabala. Kapolmen ng Tembes na Likian. Likian, kalian macam-macam. Likian, wow. Ha, saya bertemu kita pun konon. Hey. Saya bertemu kita dan konon. Hey. Saya bertemu kita di konon. Hey.
Ito lang. Lain sa belum program masuk set. Chairman, karang bana kamoy ciu mabansang ran rail yung bulabul dan memotong kepuran Yesus. Di rail yung bulabul dan luptu kawanaw. Hey! Hutan
Kawano. Nine sa bulim programan sukset. Kebang kactiyang bachatiyang. Posting of colors. O ibang bacawan lukayang irail. Local police officers kan. Ran kakbago bukawat. Pacawan luka kala pako. Kactiyang bang kupurcha ng kakpachota. Kacta. Now, speak. Group, wait, red. Stay hit. Fall out. Kailangan ng may sakaratan kosong. O ibang pacawan lukayang
Karayawan man katarlabalap and Wayne Matalanim, Honorable Rugamuto. Kalanganin MC Mona Iban Patola o William Di Menel Sapulim Option Wayne Matalanim Mawa itu all sakaratan kaipani ban puran samatrail 40 years paga kupura misainsan mekatin katkiyong kalapako so ko o kutai paro chalab ka kat pato sakset o sabuliman ki tualen ki rosa itu all sakaran kaipani ban puran spa o na markin Wayne Matalanim wow lapang puran sunagaran Wayne Matalanim wow ki lepen bar Matalanim Likan Matalanim dan kandiyay Matalanim. Ay tuwal wa bang puran wasay oloy sokan and wayward. Nalay o seriso ko and wayward. Ay tuwal wa bang puran kronin letaw. Nanasan. Wow toka duwanin letian. So masakak karos sang alokap lelod pa. Warang ko. Iman cumalan ki wow wat wong pan Kapna and Wayne Conway o warak First Lady. Wow ki melen William Patail nan Eversam Congress ye Honorable Jeremy W. Mutong mo William to ye Lu. Ay tungal wow and kak toke melen Israel framers ka mamiya nakawata sa Patail tosan sumpar paisak Heu Patola, may sunankan Wayne Matalanim, Honorable John Ago, Nasaw rin Matalanim, Honorable Mityon Net, Aron Maka Matalanim, Honorable Masawo Silvanus, o Lugan Kasip, Honorable Patrick of Ringland. Ituan wow, and Tokiray ko, masoto hol ko, soto katki, patuti kasampalin raw, talangan pramay. Imen, Melel Wauniki, Manikatar Labalap, Speaker and Menitian Sub Kasak Riau, Yangamui, the Yangam Menitian Sub Kan Karus, Wow Songam Labalap. He meant to Malenko Wow Wong Ton Win Matali Munsa, Melel Irelcom Ban Matong equal Wow Wong Mai. Iman Walianti, Sapul Option Win Matali Mo, we are the Patrowan Sakarabang, Prince Pau, Sunan, Rakat Nansabulmar program and co-open. Kajaman pen kawasan kusnet and Wayne Matalanim sumpar baik sa kayo rawan. Rakat nan sapun lim kalin option wayward wasak paros langanger kalap iso o parusian salatak iray lago masongon dugo songot chay wa praso miya kupur miya ana akbay pa masani takalapak reray purankak sosig may ay sa karatawa mat musa pa iso ko pagkachin kupuray sa karata area. Kailangan ng gumulog na isa bandang program sa ibang kachitiyang opot sa karata ang kawait o imanda kumalang kachiniyang ye o lukayang naning katar na balap ang Wayne Matalanim Honorable Yumi Albert. Amor pagpatokan. Dahil kasi kapindihan ka ang gusto kala ko ko, gusto nang sinantan ko, gusto nang plan. Sansal, Ranwat, San Paros na kapo. Sa labis ka, usanangkan, kaumo, katiyang dahil Pelay, isa na mga uran mo, tayo katagaler, urar, tayo kak, sawase, ran, kasampal, ran.
Ipan ni Mele ang kukuran mo sa labalang ikaw. Katulong mo ang Mele sinangan. Mongki, natan ba? Malwaw. Dan talagang Mele mo ang ginangan niya. Ito malwawan. So hindi itaw nanasin. Mele mo ang king. Wasay. Luis Aparusian. Nanay sinangan. Nanay, Luis Aparusian. Malwaw. Katulong. Tumulong sa paniti. All birthday. Tingnan mo ang Jimenez speaker. On what day, honorable. Ang Jimenez ang pagkakalap. Tingnan mo ang ito o kasarap ko sa panarang mo sa matay kapnan mo itong day. Mrs. Governor, wow, Chororo. Kalian pamotsokan, Catholic Cross. Kumalang kita, sawas. Wow, yung kumeles, nakalap paros, magkandeng. Ang kasawa na yakso. Wow, yung kumeles, John White, unsap. Kumeles, ito nga, wow, ang sensu paros. Ay, katinubura. Ito nga, katulang silang kayo. Kasawa na sa patangkan mo. Kailangan na naman magkatok sa mga kamatong o siyay o dayang. Isang katawan, iba. Kapanangan kurang kapag sa kasay. Para bang kasi sa panibran mo. Ang mawa, may kurang niya. At magkapong nilay ka pang nilay ko yung stop. Ang tanwa mo, bukan kasi nilay ko. Yang kasi, melek sa masyay sa nandang yung buwan madalang lang. Yung kapit ang lasang kasawan me, dahil yung kawat ako sa net. Nilay me, sumalang dito ito ang dap. Sabi na tayo government. O yung right ko, ito nga wow. Okay, my God. Iman sumagal ito wow. Ang mga yung magistrate, yung say kung sa yung mayor ng kukuha niya ka. Pwede kasampalo, wow, nang bangwat. Kasawan mo yan, government yung madalamin. O yan, sumagal. Pwede katik, ikaw, sanantan. Militar sa pinagay ko o kasaraw ng bangwat, minok, wow, kasampat, wow, silagay. Yan sa pinagay ko, sa bangwat pinagay katok kanen, oralap isa pisu, katoyot lalo. O yay, irapkat, government watch, yung sama-sama nakapali niya. Ang tukor, so, o parang siya John Way. Masakang nasisodin katawan din. Katawan, iran mo, iyan sa karnisip, o isang ni, nandang siya. Eda mo yun. Kasi, dahil ko din ang kapal. Ekan, sa katawan. Dan sa pagmatay pa sa ng Constitution, kay oralapin sa kisuwan. Dan sa mga kurang kapreto, kung sa wasa puratay, ang una kay kang katigasan. Kung kisan-san, sa matay pa sa kapatinan, o sinatalanin, kapilangang John Way, kapiramay, ang katigasan, katawan kapi, ang sukaros, kapigasan katawan. Dan kayo sa pagmatay, na naman, Iragan way ng karyaw manamandak kasi doon siya wamelalo kulitan. Kabayo, kalok, kungkan, kalimaw, biyak, o sam. Kung ano, Yesus, o ragan kupol. Kaya Yesus, bukan government, bawalo, kalian kakala kakusanet, katuko, kalian kawat kakusanet, o kaisa kalian kopon. Kaysa kayo taxi sa Omonian Way, kaysa kriyaw nanagad o dapat kasamparakan. Kaysa suduyay,
hindi ba tayo kansa? Kaisap tayo, oral abakan, kaisap limaw. Yawakin office. Kaisap po nung wakta plan kasang o kaisap isu einzon, manaman plan kasang. Riban, sanga siya kapurato yung rabiyaw ni, chumadan ki, ran mo siya kakapese, may ninin kasampan, Thailand kaciyang, lala, einzon matang, yay, ire. Kaisap po nung yay, wakta plan kasang. Rawa cuman nakarkitan na dan katian ranwat katobian ranwat udah kapai sekeu untar kait kachkaner o kasakami o kawawi sama dan bukan kosan na teo nan ira isa kuano eba cawan nantar isang karos Tahan kasang mo pantin ako. Nain ko, i-rakayo kasang partner. Na yay, apoyta to sa apoyta. Pilkin ka mo kung kinala government. O ngay, pag nga nagkakasa ng government, ay nagkapitan yan siya watch. O, masanam natin sa kao. Sanahan kan, speaker o yaman. At, danin sa kaysa pilaw, yan taytan, kachoway, like pakatay roway. Okay lang kasampan kita o bilang tono. Kailangan ng speaker o mga bunta. Pwede yan na ng kasampan ranwat. Tono yan ka utan mangi. Kapatawang nasan. Utan utan sang renray ko. Kawatak kachupi. Utatak dapki. Utakin ko dakasan wat. Ranwat na yay takak. Dan walian di John Wayne o Lukan yang macam senang kan yang Wayne macam ni akan tak yang kecemasan sama pun saya letak mah katakan tentang sakit isu rotan tempat apa ni Kumnakaan ko na yung ulihan ni Rail ko. Kaping ko kuha ba kung nananilap. Kuha na sila kasi naman kapit sa ako. Depende. Nandito kung saan sa bulim. Oh, lakan mo. Dave. Alan, serito kan. Ang sa provilla tao. Alan. Rail Concourse. Wala yung pagkamaan. Dito, wow, ang malamit na may tulay oras. Yung Peter Labalat. Piyo Carrero. O speaker and tingin ko ko sa net, yung umisan Coros. Doon ko kung Labalat, doon ko ang Coros. Liit, para tawad mo. Coros sa William Pan, Otok, dan Patropan, Uranwat, Uraikon, Susayang, Pakian Wayne. Ikupure, nagtanatawa ka sa Pulang Ranwat. Sonkar, kahit sa Patular, Moisab, Isipaw, Saltero, Sonan, Clemens,
Sapir ketiyo. Kasi ang Israel, sa pwedeng patong kayo. Kasi yung patuwan, pasanityer, tuwan wayward, dahil ba, teksang patuwasang na, kawitin, yung paluwar, yung waramas, yung naramas, kung kawitin, pinapapalisak na dahil kaunan. Israel kukurata magkakaroon teksang ban, charter government, kung teksang ban, constitutional government. Teksang ban din, kasi napapali, kasakasan na, kuman sa bulmatay ngayas, sa lookaw ay lawat pa. Lawat, o itak, unituan kaya galit kuraray, ranwat may yew, ang yaranin ko siya na, and ginuyaran toro riyo ang way. Nagkailpan ka din katawan pagkata, patorela, o kana-kana iyang. Ito puraray lang iya resantiya. O ina, kagkata kawit puratay, kawit way. Sang aso mo, ako talaga. Ako na yung sa pumatay ka din soron, kung sinaw, usap, salper, sanaan kang Clemens o Iray ko, isapan kita ang kalat, kaluwar o setetan, niya. Nalayang, ay niya pwede ng kanot. O nalayang, bilirere, isoglagal, pwede yung wayward, kunti yung kaiti, wow, para siya sa pumunta. Kasang DMP na papaliit ang kamunaya. Amoy may tonger, masalapalap. O tuloy yung sa campaign, papaliit. Kasakasan na, kukukulat. Wala po ito sa maraming. Ang pamagmental lugar. Kapag may laut meron, kung Israel ka magpatular, Israel ka magpatular na nung kanot. Kayo, sa Riyaw, amat-amat tol ka tawagkan. Kapag eager, may tuwakan koros yan, yung tawag ako sinet. Pwede ko sinet kan may uyawita, hinduan ruwasin klasang kapaita, miya. O ima mabali aramat umuwi kay Ranwat. Bil ko na ang katunan ng awilang manan ko kung pwede. Ito tinakin ko kusinit kan maging miya. Ito muyawit, ito paita, o miya yung Ranwat. Tuwas ko na miya ng sabmatay ko sa kusinit. Amen. Siamen. Iya yang kawata, kawasan yang kusinit ng buhay number ka. Yang pit, walang busy siya. Wano, nakatuwan. Ang daily, wewe kung isang photo sa mga karna. Katawagin ko kawasan. Abot kapi. Tuon buhay number ka. Ito lang kung kakanalan ka niya. Kaya suon kita bilang niya, suon sabat-sabat niya, terkan ko na yung apa-apa lingaur, Israel, ang sawo, buwitan ito. Imulan ka ito kasampaluwad, kumbar Sanchez patalar. President, and co-person, salapat karawaitan. Ebil batawan sa wal sa karata. Sagar kita mesang dono so karna sa patay. Kasa rin ko sinet. O tapo uspen ni sa way. Kaya pa nalek kama na melen different way. Kailangan tawalan nan. Dia bekan me. Kone nga na pali ewe ti ewe.
dari etuan sekarang puita ini pada dia mengancam matai dasar kusinnya jadi materi. Tapi apa yang dua ini dari ketar ketuan sharing kawan, ini dapat raya. While kebanyakan dan ingin kawan tu kusinnya merin kiasa, while newang merin ketar lapalap kariau. Wewang rain kami, kuburan wei tokai rain, dengan memuat legislator. Mobil tak macam yang dia dengan bangku. Kaiden ke orang Maria waktu longgar tahun. Mail ketuan kepala. Tete bangga kawali pasan saban wan. Intuan berwajib sebelah kali suatu. Kaiden tete macam semua. Tete wasakan koros koneng. Ini puenta bukan apa lagi sama macam dia sebaru. Oh, ini mekan kado semua. Way walk, yang ini contoh kaisa. Iu katalar. Jadi siapa yang way walk? Way kita yang tahu kita. Anwat kami ni iu benar mekan mie yang pengamai, optimen kita keriau, ada yang mulia berkaitan. Walau tu kita nak mukilaf, elpan tak kecuali. Pada tamu tan koneng na pali sama saya dia sentraan wan dirikan depan kalau imet itu al kacang menikater kaping di sangkor semie on ranwat congratulations on matong karos yang aloka patola lotka ukumain meban uyak matong ranwat karos upayata kacang menikater karyawan mender kakela ka sama kay tuwa silit yang may kasalata may matong mau. Okay, kecuali mau ituan. Ire orang lapen kaya itu sama kay kasaran kusin na. Nakacici itu mereka sa punaman kir tungal ini kung karan ang pinapawali sa mga iya tangren kauno. Upungwat elel sa Nansap dan wewe kaitan mekoros sabun materi dan dia apa di umpin kita ikan memang korto tapi selatu wajah mas demi pan kawai kau pun kan bistoro emara mas toro imet pelangan berbunyi komisi Kailangan ng suko. Naisa bulim program ang sukset. John Wayne Matalanim o kapacapacin John Wayne Cekan Korwes Ranwut Child Bayamau. Naisa bulim program ang sukset. Child Ban Pacuan o ang siumau o bangak ban kapulupul. Kalangan tayo pwede yan kak motomot kaunon kak katun kuburay tayo lel syarikan iba kay puning dan kuburan sana tayo kot kat ito reta nan tondas kot labalap kang koros na wakti na wakta waktangakang iwaon ki kalian momotso kalian government ibigkan patuan ki bagi yai tuan saul macai pasantian yayas maywat ari ban taula kalangan po ikiluk melelang kalap yan kot run and constitution kasaraw yan kawata pasan ng win matalani
kalangan main ko po ikilupo channel. Yan kaksansal. Sa kulman dahil constitution nan may kapuat yay may mo. May uyaw da kayo sa piyo. Audan na sabiyo kung may kauno. Kauno uyaw katunga ka samba. Ya kasin ko saniti. Ran, pong, and miya. Autabara na sen miya. Mele yo ata me patwanda. Ata ma pukuakan kukuyang irun na. Di, nan inaubugat me. Constitution mo kauno kat kiyang ata. You gotta be faithful. Faithful to your wife, your son, and your family. Immediate. Kakalimbay. Utalil mo isaw talo. Constitution namin kawiya with us 1776. Dahil Constitution namin ka. Constitution went po 1836. Isaw talo. Huwag dala sa Constitution. 1976 o 1836. So kaya records limitar kung wajo bagayasan suat. Di so kaya potong correct. Ani corrected. Ayay may sumasan. So kabilabil masan na nasa karataan larere. Each society via own office, own government, sebenarnya mula-mula tersebut kau joranan, sehingga itawin follow pilarere, ye constitution, ye pilarere mo, wow, para pilih sampai kan, pilarere cualu, nanti kaitan tu wow, tesutra, macam walu, apa yang harus tawin dan jangan benutiali silangi atau ilmunya dan melel kita lihat awal pelajari bukan sangren kauno len sukalagan olen maren ol kali kaliman meisurangan yang capi meren capi kawatan konstitusi sambar kaisa itu sama lah utama sambar kaisa itu kita mulai celebrate yang kaya mayo keutan wen matalani isokalagal mo kasane di may mau malaylayan niya bagara-gara niyo ba na way ka niyo ba na ay sansal sabi niyo ba na uyawi wen matalani wen giti wen sakas ay arawat kay sangeralo ka plendo ka mga pagkain may matalani o pagkain may trapin biyata oneta constitution and kaksan salang kumail siri Memang elementary school summit dan college yang rangun kahit ini wain matalani magsabi at constitution o kaya melaw apali tatawanggi pwede nan balga kami serin pingono kagoli and mawang tiyo at hampa sama sa tiyo at hampa toto kahit yung kasayin magsayin mani yung yatawa pali and mawang tiyo magsayin sa masani kailangan ng kauno yun yung kauno ba ang kasin sosay kasayin utang kasayin ba ang kasayin o kasayin harus kasakas kauno utang ba ang correct erher bukan lang Dawan kecimiti, oi bampa cawan luka, silaban memotsong kuperan Yesus, Deacon Albert Kerman. Komal we kono. Iyang mohon sa pagkonsuka, rekata o kutayin Patuta. Kitayin pagi sa walman kauno koot kupuramaw. Doon kasanti yan kasaraw yan radwat ngayon kitayin karusya. Koot siyang kalangan katkiyang kitayin karasaban limbak melel siyang nilukulungkan ang sabol mayeros. Arisang ni amal tatok and papakot opil men pamain kan kumain nale sapol mapapa and kapay
Amen. Kumain kamelele me Kristus katin kamu mala mela kukulata. Bet sang ni siya pula me Paula. Ar Kristus en katkiyang kumain ngaur sautu. Amen. Kristus katin katikatikiya la peini. Kuya kikitay. Ar kitay na nalasang. Oyang pakita, payakita, sa pulmayasata. Amen. Ukot man naman, en katin kupuramawi kutayin koros, ni Marensam, una, ungay sarawi. Amen. Kailangan ng kamutikan. Ansyo kuset. Child bang kactiyang ansyon kaloktang kamatongkan o ibang patungan lukayang Germany Sport and Matalinim Mr. Watson Sanders. Kalanganin MC Wari Ban Patroyang nan Ukon Kapese Itual sekarang kay puni bangku friends pau nan Martin Wayne training Walap bangku presionan kanan Wayne training Patrowan waun kila pan mar Ikait metalanim Wow to kanan kaniyay Ronil letaw nanasya Wasay olay sokoros na alam siri sokoros. Ay tungal wow pangku friend. Toke melen kebenaran wain pompe. Ola balap koros nan government makin apa-apa li state o local. Patrowan waun ki melen iray labalapkan nan pilihan momotso. Senior tikan o labalapkan nan momotso. Kalikan koros. Ay tungal wow toka melen meningkater kayu karyau speaker songkopung labalap anwen matrini. Para kuawat o melen iraid don way usak sang lapti kayu alokap len lot pa. Iban padawan pata melen opsin wen matrini meningkater kayu karyau speaker meniti sabakan songkopung o sakar ki bangkupur me siapalem kamatong and kasarawi Pausan and Way and Paria Katri Sakono Pantrapier o iluka kalap soka parotu koros and ranwat rakat na siapalem kamatong and kasarawi pan Pausan and Way me pantrap ye irain siapalem seri tigitingkan me puitar o pan kasale koyak an kamatongan yakyu ye kamatongan tipol ye sakaratan kapesen met o kalanganan wasalapalapis pa usoka o karusier rere jual pas Kalanganan Germany Sport o ansyo kuset melpachawan taki Mile Sport kan o makak yang sawas malang kakao na balong iray sarikan magawaya kamatong tipon
Tawa tu baik kuku. Baik kuku yo. Yo, lumayan. Kisel, pali, kisel.
Kata mamin yang ada. Makasih ya. Hoy, makalang matang tadi ya. Hoy, makalang matang tadi. Guys, kasi na naman namin ito kasi hindi siya kamera.
이제 쇼 테이프 video buat foto. Brand itu order. Oh, tangan dia maksudnya itu lagi kuat satu ton. Bila kita kata nak ada sama sama, kalau orang nak kena cuma kan baik. Nyaman ni. Ayah. Kami point dia mau tiga pas, dua kota. Kami dah macam anchor point dah jaya, point dah jaya.
Let's go. Let's go. JC Reynard, DJ Bennett. Ay ko'y magpagkala, Via Metria, Cristosa, ang pacawan ko ngayon sa kanya. Cristosa, may kalaano sa was. Ang kapagawan siya iba, best of 3, pwede. Nagtikariyaw, undefeated. Cerita menamai Borobin, saya punya punya pas, otak pantat dia. Saya punya pas, pantat. Mayroon na serve. Elmina Madalena. Mayroon serve. DJ pass. Barney set. John Stapia. Oportunidad of set. Martin Stapia. DJ pass. RJ Master, kailangan po ikikilang kita Gabi, Bas, Istatia, San Kota Pentia, Kasa Kota, DJ Nusman, Bas, Good pass. Tarni set, Tarni stop, Basta, Mayroon operator. Second Kota, Piera, Tarni set, Tarni stop, Piera.
Sergio Williams versus pass and expect the punch. What did you
Andy of Korea. Sergio William, bahas ke dalam melawan, serta posisinya striker di start kantor ini. Skor telah disaksikan satu North Korea. Sergio William bahas ke satu striker di start kurang banyak.
enjoy করতে
Score is up.
yang boleh masuk ini. Kau itu bahasa baik yang mau saya. Seremoni ban pacuang yang dijual toko misalnya sukses. Mau kerja mau paceng rai na ko yang dan Ruchita sa mga cairan kesempuan rawat kapkapun ko cai boleh kupermuan kesan keceng kana ko isu ko kecar apa rawat ir magacin kawasan ay cuma wow people ni angkat toker Mosap Sinan kan Depan Nor Depan ng ganiyay Mele dry na malagang siyam kan Rule daw na nasin Mali iso sa riso Kapro ito Pasaksa siya yung maluwaw Kapro Manigatar Speaker Kariyawan Manigatar Iray Nagbarkan at manigiyensya Wow na kayo sa isukan. May kapkabayata kasandikan na niya pwede ran kasamwal ran choro ran wow na kayo karusya. May kuligitihan sa o yang kasamwal ito patsayang sapal macay ran kasamwal ran ang kawasan na kasamwal. Ngayon siya siya usang kapatsawan naging kapil. Men cungalan dia semua offset. Elet pacuan pata. Sabon mamay option matalanim municipal government. Elet maningkater speaker. Right yung kawatawasunat kan. O kapungan kumay karos. Sisukan. Esan-san ranwoy. Dawya ranew na Luwag sang rana kan karus. Nintuan na may mangil kapatiruan. Karapan ranwoy. Malaw-law kamatungkan. May nagay kumay mangil kapatiruan Apo menenkap kete om ronway yusap. Kapan niya na sa mga government. Menengkak sa-isa. Kumay John Wayne. Kacayang ichkan ng mga baka-office. Kaya na ba sa waspan o siyong rapati yawasa sa waspan kaparwat pa pachosan niya. Kaya kachindaw-law. Kurang kau nak kurma untuk sensan, Om Way, medan sa macam kapur. Om kami akan makasanti ranwat, isang ranti yo, kacuota del ranwat. Sensan may sucicar, sucicar ako cakap siya. Kaya bang kapkapun kita makorata. Kami ada melakap balik, kamar mausam, kami sensan ng tarwat. Kung karapan may kacuota. Dari kata maningkater speaker, uya kapung watch, melelong irailakan, kita orang kag apa-apa di kamatungkan, irai sabun macam sports kan, wajib kita tetap mania, mangan tetap, semua kecil-kecil may pacuan ranway, kata irai sport kan. Iman kacaman kung chay je, napukakan magchay kaki yang way, chay kung kaki na papat. Dari niya chay niya sport, chay lang kung niya ko ni pagparak. Ipe doktoros, may niya sport, ay niya player, ayan siya kacaman. Kau lang ko sport may chungalan. Yan para-paran yang matang-matang yente kasaleta kuting kumpar ne ko ba ka ka ni so dila ne cheyo pokpokat kasampuan o ikilik mararo yang may chumalan kita sa panon pokpokat
alasang mo, may isosyo usang nagkakang. Kadoon, Belen Bata Office, Kapungang Marusyan, Nakigidihan Show, Oyang Pacheng, sa wala machay, Ran Choro, Ran Kasampuan, Ran Aiben, sa karata, Sojag, Oyagi, Sojo Pachowan, Iban, Uya, Pawet, Kalanganin, Office, Senator, Speaker Karyao, Manichi Sapko, o Kalanganin Chol, Uwe Yusyak, o Herrera, Chumatsakarat. Kailangan ko mo may isang kubong nakalap. Muna ibang pacawan, puitan, kamatongkan, magchain. Sa pulman granwat, ay melel pata, option win mataninim, o sa karagasin su karos, na buwake, sa utsara na iso, sakis karos, paan pacoyang, team karos mayang pacayang, kamatongan parwat. Nembe Riau Silu, Pan Pachawan, recognize Nanmon Ranwat, o sa Pachawan Pagi, team captain and kakantiyan si Umau, and Pachola, Niopis, Pagi, Kaunaptang Sakiskan, Wiwiyawi, o Pan, Apan, Murin, and sa Uchikuchik. Eri, Puitan kamatongkan Ong Rain Seritipon Napachowan third place Ong Tipon Yay Irail Serin Lupto Karyaw nan Wayne Matananim Section 2 Imen Pachawan Kaki William Kakpachota o chairman and cup kubur kalangan o kalangan magkakasan ng paratama right team magkakaryaw Nagpachowan ng Beryawan Parwach ang right tibon, yay Rain Lupti Kapayo, Serin Lupti Kapayo. Dan pagkita siya ng pinapulok kita mas, Serin Kapayo. O Parwach mga champion, Pari Agitri sa kuno ang Tipol Kim Kaan pa siya ng Rain Serin Section 6 Telok to Kawano Nagpagkita siya ng Nabulok ko na Rain Serin Telok to Kawano kan Magaras, kala. Wala, Maria man. Makita to Mas Hopi Tiwit Hopi to. Kapat daw mga kan. Prayang kaprayang team captain Kap Pachola, Puran Kap Pachowan Kasakaskan sa Bagat o Nansakaskan ni Opis. Pacholang Irail Lee Sapon Napachowan ng Basilu Parwat Paan Pacholang Irail Section 2P Liyakan Nagpagkita siya ng laporan naman Irail Section 2P
Napacawan ng Bariyaw ng Kamatong Ong Rayliakan Palapol Paan Pacalang Wait Kurmak Yakyu Sapol Paan Pacalang Ray Lian Section 4 Queen Kabayo ng Wayne Matalanin. Nang pagkita sa ilang binabulok kita mga si Ray Lian Queen Kabayo ka. 1, 2, 3. Ong Rayliakan ng Yakyu Sapol Paan Pacalang Ray Section 2A. Lefty Korea ng Wayne Matalanin. One, two, three. Kailangan Pacalang Kamatangan Riley Palapon Napacawan na natin ng Basilu Parwats ng Palapon Yay Riley and Section 6P Nang pagkita siya ng Palapon wali ito yung pagpachota Abang kota ala. Section 6P wali ito One, two, three. Kailangan Parwats mapacawan ng Pariyaw ng Kamatangan Palapon Ong Rayliakan Yay Rail Lian Section 3A Nang pagkita sa ilang napalok o wali ito o kakpachoto. Oh, yan. One, two, three. Smile. Parwats maalit payamaw championship Ong Rayliakan ng Palapon Rio 3 sa Kuno Yay Railian Section 6A Nang pagkita siya ng bibak Yaray na siya na panagubulok. One, two, three. Kailangan Ong Rail Supervisor Pachota Yakyu On Malitin ng Basilu Yay Rail Olakan ng Lupto Karyaw Nang pagkita siya ng binabulok ko may Rail Lupto Karyaw. One, two, three. Kan galok ng pinili. Pachawan na natin ng Basilu Uy na Baryaw Ong Kamatong Supervisor Yay Rail Olakan ng Lupto Kalimaw. Jai Pindapura Tamas, Ray Lupto Kalimaw. One, two, three. O Parwats natin ng PEO sa championship kong Supervisor Yakyu Pachota Yay Rail Olen Section 4. One, two, three. Hey, last. One, two, three. Yung red so walo. Ong Rail Olakan Yakyu. Parwats Payamaw Pachawan natin ng Basilu Yay Rail Manakap and Lupto Kapayo. Nang pagkita siya ng kaklabulok ko Rail Manakap and Lupto Kapayo Malitin ng Basilu. Wali apa? O Parwats Babacawan Championship ng South Paul Game Ong Rail Manakapakan Burma Karyaw Ong Yakyu Ong Rail Manakapakan Yay Rail Manakapan Dr. Kasilu Nang pagkita siya ng Bindapurata Manakapan Dr. Kasilu Masaya mo ako ng Karyaw Parwats Ong Nahaleti Championship Parwats Ong Rail Manakap Yakyu South Paul Yay Rail Manakap and Lupto Kawanaukan. Nang pagkita siya ng kapagabulog ko Rail Manakap and Lupto Kawanaw Alati Championship Rio 3 sa Kuno.
Yang kaitan ng PPU mo. Smile eh. 1, 2, 3. Smile na. Yaw. Last. Kata mo. 1, 2, 3. Ong Apat siya. palubol, manakap, parwat, nalatin ng basilu, yairain, manakap, and duktik kalimaw. Nang pagkita siya ng pindabulok kita yairain, manakap, and duktik kalimaw ka. Alright, fighter. Iminan kaksansan makamatahon palubol, parwat sila din ka sa lalo, dengan mong rail kan play number Riau Sidu. O mapachowa na leti number Riau. The second place on palubol, parwat, yairain, mga nakabakan ng duktik ka silu. Nang pagkita siya ng pindabulok ni Ray, mga nakapong duktik ka silukan. O, wali apel, kapachota. One, two, three. O, main ko kapachowa na leti championship on palubol, parwat. Ria Kutri sa kuno. Yay, Irail, mga nakapong duktik ka Riau. Nang pagkita siya ng pindabulok ni Ray, mga nakapong duktik ka Riau ka. Ito lang ang mga kuya. 1, 2, 3. Kailangan ng kuparamay o perang kaprayang team captain sa Newaw team